Posle skoro 5 godina praktikovanja periodičnog, odnosno intervalnog posta, odlučio sam da prekinem. I pitanje je sada zašto sam nakon toliko vremena odlučio da prekinem, a moj najveći fokus trenutno je da unesem dovoljnu količinu proteina. I ne mogu da kažem da ja do sad nisam unosio dovoljnu količinu proteina, unosio sam ja do sada i više nego što mi je bilo potrebno. Dnevno pojedem otprilike 500 i više grama mesa, 100 i više grama mlečnih proizvoda i to bez problema bude 150 grama proteina, a meni je recimo potrebno 130 plus grama proteina dnevno, ali problem je nastao u tome što bih ja sav taj protein upravo uneo odjednom ili iz 2 puta, što bi značilo da bih uneo između 75 i 150 grama recimo proteina po obroku, a nisam uzimao u obzir da telo može da apsorbuje 40 do 60 grama po obroku. Sve preko toga se pretvara u ureu i odlazi nizvodno u mokraću. Sve je to bilo poznato svakom ko je makar i jednom otišao u teretanu s ciljem da poveća mišićnu masu. Ja verujem da smo svi mi makar jednom otišli u teretanu s tim ciljem. Ono što do sad nisam znao jeste koliko su mišići zapravo značajni za svakoga, a ne samo za one koji žele da napumpaju biceps. Jer mislio sam, to je nešto što bilderi rade, ne treba, ne znam koja količina mišića ili šta već, ali mišići direktno utiču na kvalitet života, posebno u tim nekim poznim godinama kada mišićna masa krene drastično da opada, što je nešto što se dešava svima nama zbog hormonskih promjena, a to se dešava i ženima i muškarcima, a trebalo bi znati da što više mišićne mase imamo sada, više će nam ostati kada je neminovno budemo gubili i zato je sad poenta izgraditi mišićnu masu dok još uvijek ne postoji taj hormonski disbalans. Protein je, moglo bi se reći, molekul života. Od njega su izgrađeni naši mišići, a mišići su nam neophodni da očuvamo snagu, izdržljivost i vitalnost i zbog toga su mi sad postali prioritet kada je u pitanju ishrana, a samim tim i zdravlje. U prevodu morao sam da promenim taktiku po pitanju unosa proteina, jer da bih tih 150 grama proteina uneo svakog dana i apsorbovao, morao sam da ih podelim u neka 4 obroka, gde će svaki imati oko 40-50 grama proteina, nekad 30, ali recimo da je 30 neki minimum, a gledam da to bude 30 do 50. A pojesti 4 obroka bogata proteinom u 8 ili manje sati je izuzetno teško, jer protein u kombinaciji sa mastima me drži sitim veoma dugo, što znači da bih sigurno morao da se kljukam ako bi na svaka 2 sata trebalo da pojedem jedan onako čvrst obrok u kom ima 40-50 grama proteina. I stoga pomerio sam razmak između obroka na 4 sata, pa sad se može reći da sam na nekoj 12 satnici. I gledam da ne jedem prva 2 sata nakon što se probudim i 2 sata pre odlaska u krevet. I primjer toga je ovako, u 8 ujutru doručak 3-4 jajeta, sir, slanina, u podne ručak 250 grama mesa, opet neki sir ili neki sos u kom ima onoga whipping krima, odnosno neutralne pavlake, 36% masnoće, ta je najbolja. Između ručka i večere, što je negde oko 4 popodne, popijem proteinski shake, jer prosto tad nisam gladan i večeram opet oko 250 grama mesa, ako je ostalo od ručka, ili suhomesnatih proizvoda, ako nije ostalo od ručka. Na kraju, moglo bi se reći da sam ja promenio ishranu, ali baš i nisam. Prilagodio sam je shodno svojim ciljevima. Kada mi je cilj bio da izlečim masnu jetru, što je bilo 2018. i insulinsku rezistenciju, tada je bilo potpuno logično biti na keto ishrani i na postu od 16%. Sada kad mi je cilj da izgradim mišićnu masu, mislim da ovaj pristup kog sam sad opisao ima mnogo više smisla. Isto tako i vi možete prilagoditi ishranu i druge navike shodno vašim ciljevima. I potpuno je normalno da se ti ciljevi vremenom menjaju, da se pogledi menjaju i da nemamo neki dogmatski i sektaški pristup jednoj kompleksnoj stvari kao što je ishrana. Ja ću i dalje post da gledam kao jedan veoma dobar alat
za suzbijanje insulinske rezistencije i za skidanje kilograma, ali neko ko više nema problema s kilogramima, možda bi trebalo da razmisli šta dobija, a šta gubi sa tim postom, jer očigledno je veoma teško izgraditi mišićnu masu na tom postu, jer kao što smo već rekli, sav taj protein kog unesemo, ako ga ne unesemo u dovoljnom broju obroka, on odlazi u propast. I sad ne postoji ishrana koja odgovara svakom od nas, već se ona uvek mora prilagoditi tako da odgovara pojedincu i njegovim ciljevima. Ćao se.